Wede bat kini ki street hawkers and vendors mo. Nakaliang jo kadorbar snong hi na do ki kadorbar ka barim hado kani kadorbar ka ba kadon mga mataru. Nakaliang jo kadorbar snong hi we are opposed to these street hawkers who've come to Lamukra. Ni long ki persya yaki menchwa ni persya yaki menta but ni persya yaki in the future ni long ki persya yaki mdei ban sutho ki pai ba ki ba pai yakani ki jingkran ke jonga ki mdei ban sutho bakla ba ngi isi dan ngi iban ki bade madan kam dei rekumta ka problem ke bakini ki hawkers ki create nei kelalong ke ba ero tata kalenti ya kalenti yang kala wet iki bapli haba ki ya kini ki bolong physically challenged mo ki bapli kimla ban ki ya ki wet ki shamai ki satem haba ki ya ki tu ki wheelchair ki jonki nang ti footpath ki ba ki labo bania ki khumde ki jhor ki mar ki mata ki jonki ki shamai ki satem lagi ki ni bakle makor takadang ni tu ye pi kata di away nang reason bangi long persya baik aki rush hour akapor balong school bo high school khamtam nomor bestep kini hawkers parwan dari dalam high school kini hawkers kila don kila spread ki jing de ki kalau ke jing ting ke basil kai hadu kata tai ki kena school bapli kan dalam pai kapot bakini ki kena school kanda jagno no ke jing accident mano banchim ni kata jing bakle kancim usaka kancim di NGO ke ba kershani kini hawkers bakin de kini hawkers ba surok mano banchim ni kata jing kle kata di jing kli ke bangi ban kli takada mo ngai pi nakaliang jo dor warsno ngi persya ya kini bat ke ba sokmen ba sultanat ke lomba nakaliang jo town vending committee TVC kila exam ya kala mukra na kata kaba kila kini ki street kini ki hawkers kila ban vending kini Lamukra kamdei ga vending area. Lamukra is not a vending area. Lamukra does not fall under the vending zone as prescribed or as passed by the town vending committee, by the TBC. Jo sarkar takada mo ipi ba lada kayo kaladap siya ibn bo gini hawkers kata kamdei ga jingkit kli ke jongi kata di jingkit kli jo sarkar nomor ka sarkar hi ke le ban push ya ki jingkit kli ki dor warsno kata kamdei ga jingkit kli ke jongi ka district administration ke ben chimmi gini karai lada ko ong ka mata sub judice ka don hapo ka court we agree with that gimong ye but anda ka mata kalau ada resolve please take appropriate decision to remove these hawkers from the streets of Lamukra. Nomor ka Lamukra ngi ko ba ki break in one chapo Lamukra nomor ba kadi second commercial area ngi ko ba ki break in one Lamukra ki kali gin yo ban park po ki linti lada ya kini ki street hawkers phim note ban kala lada ya ini street hawkers phim note ban weng yaki telasai lada la weng yaki ai ke jakai ki break bikin park ki kali hang tu harut surok bikin wan si yaw la shekla mukra bikin wan si yaw la mukra bikin wan chala mukra bikin wan yaw andai kejing golomba ki pulet ye ki kali gen klan di kini street hawkers ki mur bandai kata kadi ka basusi lese ka district administration ka khamtip kambha lese ka government ka tip ka khamtip kambha andai mingi batri commissioner ru ngitip kambha ki jindut kampi jumi kata kadi jumi so ko juma ka tristom ban yele ban wengi kini hawkers number 1 number 2 ngatrai kinong sino kiyo ihi yanga kiyo ihi ya kirang wadong kiyo ihi ya kikna samla kibayai ban pet ba kini kinong di madan kim di ban penwet ikinong ya nong yang ngile kini ngila le kini mengindang ya le kini min ingila shna pani tunat ikitu jing tung sentir ki penjaklia ngatang shuya lenti manganang tole ki ana pe lawan utai usni jinglong mar mga halang amay ki beli ki biya ang tu beli ki wa ki plastik ang tu ngila kwa ban pen itna de kisno ane kini gile ki kam daladep shong yo jan me pidi ga jing chakhlea once ki so ye priang se ki nyut ki jong ki
kanungon si MLA la tristom ban don dekat ban pej ba kinigi ban bo igibrio nakaliang ka jonga la ekran ke municipal ngila yang daki kenta kijak don katuan di jaka bangin be gini gibri bawan ban berenjon ban mai gini ginong de baki penjaklia ya ketua yu nek kano evna day in and day out filaban le kano a few months hadin kata ngirong itaji mangin ang de gibri ang de giruat mo te takadang ong ya shaban ngi ginang yai tristom hi ban ngi tristom ban ginang yai tristom hi nakota kabit ang baka baha kami ajang ki break bawan ban pendon kami yang lain mukra kau kayu.